Ia, mana el pese a matai tato whātanoanga nea fiafi ma le fionga i le tamaitai fo mai soifua maloloina ia Dr. Elaine Ete Rash. O se tasi o lupe whanele o lo ngalua i tutonu o le matanga luenga soifua maloloina New Zealand o le a whamatala mai ia o le au to e maua le avanoa fiso ta iai pe ona iai le ngasi o le misela au le yo atu lai le avaenga lau whafunga anga Samoa te whatalofa atu lau a fionga te mai tai fo mai le fionga matua o whaiva o le lupe na whalele a inga ia o lo whapea o na tautua ia Samoa ai mai se Aotearoa e ala o tō whinga pe o na whapea o na whamanu e nai ia se whatalofa ne a Samoa na ta amata lola ia ma whaloalo lava. Ia whaftaitele lava lau sunga tofi lau, whaftaitele lava mo le avanoa, whatalofa atu I lau sunga, whapele ma malo le tau ofisa. Whapea foi ona whatalofa atu I le pa ia ma le malo Samoa. O lo mawhai ona maua mai le tātala noanga I le nei tū la. Ia malo lava le sopua. Langi e mama, whawhetai. O le whawhetai, ia o le au ngofie, ia whapea ona whasotai mai au wale, longo puia le ina, o le tapua inga Samoa. Ia I au wala le lei, ia ilea whaamai whapea. Ai mua lava. Tusa o whiana e whau mai ai whafoma. O le a se pea la o au la mai la tōro whafonga mai whapea. Talo whai, taile le stene o ilei. O whea sa wai ilei. O whea o le ale, le whaasino manga o ilei mo le malamlama anga Samoa. Ma le whaaloalo lava. Ia, ma le whaaloalo lava la tofi lau. O nei tangata e mua. O nai o mātua o si o utamae mai le ala whangai fusi sa futu la whai. Ia malala malava. Ia o isi o nalo ala la whanga o I motaa ma manono. Ia o si o tina o le puipa. No nā la whanga. Ia whapewhata se ai fo I mawaiala. O lo nei lava tangata sa tele lava nola I puipa ai whaleata. Sa wā onga ma I telo taime o la sa wā onga Samoa. Ia. Paila o training o le nursing I Samoa o mai tolu 5 tausanga ngalue ai. Ia. Eva mai loa I Aotearoa nei. Masi o lua masi o whanau. Ia. Ia o overlus 4 tausanga talu ai talu na o mai. Malo. O na ngā lue ai avalea ia mawhaatau nuku fo ia nisi a o onga. Le taimi nei. Ia. O si tala pupu atu le lo nei. Tangata whaafitai. Mana ia leo o te leta maa ainga leo malamlama. O le tamaitai fo mai pasi. O le dokta la o le fo mai o le tō whamanino. O le PhD sa e le nursing. O la u pe a fia. O la u PhD sa fai fa u le lua whelua lua. Sa focus I lunga o le soifo maloloina o Tamaiti Pasifika I tutono New Zealand. The whole focus was on hospital admissions. Tamaiti o Tamaiti tawhia I le whale mai e ono tatau ona puipuia. Pei olo I nasa titilo I eila u la wa uia fo I suenga. Malo sa ili malo le finau. O tele o tau manatua sesi. Tamaitai po se susunga I se tau si soifua. Wow. Ia le tau mawhai I le doctorate. O lea tau mawhau. Oka le matango fi o lausa ili malo. Ia, neawa tula I mai ai lea vaenga. Ala wama tau tele o tau mantua se si nurse wo o ilunga te tau mwhai pe o na iai. Au te loa na ati sila fia pe au iai sesi. Ia mola sa ondoanga le sunga ia sanga whaasaleni. Ia, sa o la lea tau tau mantua atu ia. Sila fia tunga sanga whaasaleni. Pai fu si lewa ona ngalue Victoria University. Mani. Ole aina o nea fiafi. Leo ua tele le malamlama atu I lo te malianga. Ia, ai mese o le tau mawhai sa ini ngā malo.
o le matangofie ia o tele nisi o lo fasea faapele faigata o ala ai o le mitamitaga o le agaga na e fauu mai Samoa o ia se faigofie o le fesootaʻiga mai Samoa ina ua e galue ai ma e malaga mai e galue i nei ma e agaʻi atu i faailoga maululuga pe ona ia mo le silafia o le ʻaufaigaluega uma e whaau uma papasi atunu i whakupeo atunu o Pasifika peo Samoa. E fo standards a New Zealand e titilo iai e admitai ma whaaristala ma listala ia soifua mai atunu i whafo Pasifika ia o atunu i Engilani, Amerika mai si atunu i whafo. I la wa'u experience e le iai se whaingata e mo i lava sa iai le tau mai tau le taimi le tau sanga sa o mai ia tamaita ia tau soi fua fai to fai le masina ona ngalue ai la ia le maristala i la wa usau na ole tau mai tau na ole fava ia sona tu mai e fai la practical i ton ole ngalue sa o ngalue ai mani e fava ia e mana o mia ia records o waonga mani sa ala soani mai nei tamai tai fo i Samoa sa whaiaonga tono le nus a school i Samoa sama whai ona soani mai records ia ma ave i le nursing council New Zealand o le alana talia i loa ma whai la restala ona o ngalue ai dola ele fa so foi tono i New Zealand so se matawhaio ia matanga luenga e ia wala ia peona e saunoa e ia la to stand se tauna ausia a le matau atu le matangofio o lau foi journey na whawhaingofia ina ia tapena uma mai pepa ia ma vaenga ia a meise ia li poti references ia na mai lola ia whaingofia lo so ta ia le lawa e taunu mai e alua i lunga le tau tu i le tumutumunga lava ia ole sa penanga fale mafaufau malo ta pena malo sa ili malo ia matulanga fapea sa fo mai si o tina fu lo fia alu te foma le ai mole talo si o tina ile fainga wen ia mai lo yo na ele o si tangata po ile fainga wen office pe o isi le fainga wen ai pure fale Ule fa. Yeah. Al kite le ngaluenga maleaonga o le ngaluenga siutina mo mato. Mania. Pe ato ma fo tu le inisio mato le fa na usama mai tulanga fa pe. Le tau singa pe o le manager le fa le vo ile e tapena o me. Malo. But she was very supportive o tinai asia si committee fo e fai tua. E mo tina na pa o le temi o fai si o fa na. Yeah. E pe o ye e fe ave ia so se o fa na o fai fo matulanga fa pena te mi o la iti tamaiti ele la sa utala ele te mi na e pe o la nga lwe na e ngalue malo si a mautino e o la malo loina la na fa na wala na fa na fai le ma te inga tele na si o tina sa o mai atia malo fa ftai ave foi le ma wala e to manatu wai tapenanga i tono ainga ia ua faa fia ina le loto le tā mafutanga nea fiafi. Ona o stasi o vaenga o lo whapea o na laua lunga. I fina ngalo e maisi o mawhauwhau o tātou atunu se tulo. Ona o le pepesi ai o le tenki fiva i sa moa pe ona sila fia. I matulanga whapea. Na tatala noa lai le misela. O le ale mea o le misela. E tari tonu ua loa le alongo ale mamalo tato atu le misela wa mo le temi nei le vatele atu ona matana pipisi le mai le misela sai ton o ina lautele le lo le misela to tele le lautele le atu ona o le vai temi man to vona pesele fa mai le New Zealand ta mo mai ste tu no Pasifika le loa fisuiva o le misela la vai o se fa mai e malo si tele le pipisi
e mafua mai I sia mai o tā o viruses po o virusi leo te whaalongo o tā wai o whaata wai isi tangata. A whaingofia te lona pipisi le mai leo le misela po le siama leo le misela. Mai leisi tangata I leisi tangata I lunga o le tulou o le tale o le mangfatua o le pipisi atu ai le whaua se tulou lava upu e tau whaingo tala no po le saliva le tono o le fonga po le mutu fo I le tangata o awala ia mawhai ona pipisi ai le siama o le misela pei fo ona whaalongolongo whafonga mai o awala ia le tela na pipisi ia fo ia isi whaama pei for denki fiva oi le ai o le toto o denki ia o le namu a o longa o aunga o le misela e amata mai le whaataletale o le fiva o le tangi o mata ma pe mu mata ma le pata o le tino e amata ona sosolo mai mata ona sosolo mai la ele le tino atua pe ma le vai aso atua ia le pata le tino le tangata o aunga ia o le misela pe whaafingofie le whaalongo o vai tai pe lava o isi mai pe o le fulu ai o tu ngā ma whaina ma tūlanga mātu ia o le misela pe o tūlanga ia le pole iai ma pole iai I le taimi o ma iai le tangata I le misela o tūlanga tū ngā ia po o complications I le upu whaapalangi o le misela e ono mawai ia le ia infections pe a whaina I le talinga o nisi o isi e mawhai o nā whaina I lava le whaalongo mo lea lava le umi o le soifua e mwhaina maua nele misela to e malosi au e whaipea ia o lea ngai lava le whaalongo o isi e mawhai o na tupu le mena o isi fo e mawhai lava on toi fo I le whaalongo le tūlanga e masani ai o le manawa tā o me whaingofia leia e mawhai ona maua I le chest infection po o le po le limonia fo I le ta weisi e mawhai ona whaina I le whai ai o tūlanga uma ia e tau le titiro I pā ia le uwhapalangi o le severe complications e mawhai lava ona mali wai le tangata pe a le lei whafoe le amatanga mai o le e ia la se tui e tauna whai ai e tangata ina ia aua nei whamama pe apisia mtulanga whapena o le pui ngā sili le antau o mo le misela o le whai o le tui e te tau o na tua tui awa o le tele I o le tūlanga o le pitsilo na matui a o le misela e me whai lava na mali wai tangata ai a whaape o isi taimi e toi whai atu tui watuai tuai a le taimi neo pipisi o le misela e tā ua ia le wha malosi atu pēa ma talatala noa atu pēa I le pa ia man malu le atu e whai tui e mana o mia o tui e lua o le taimi nei o lo whai le tui na o tamaiti le amata le se fulu lua maasina ma le se fulu lima maasina a le taimi la le nei le o pipisi le misela e longolongo pēa le atu nuu e tatau o na siaki I lau fō mai pe na whaini o tui pui pe le ai o le misela lea ai mai se lava I la atou na whana nau mai I luma mai o I le tasiva o noiva ma le luafe ma le wha pe o tausanga I a pe tele I mauti noa na whaia ni o tui pe e tele mauti noa pe le o i fo I se wha mao ninga na whaini o tui pui o na misela e ta ua na vale le fsota I o lau fō mai I a mauti noa o iai ni wha maunga na whai so tui na whaini o tui e tau lava o na lua tui o na misela e tu sala po au nei le au tele titi o no sfulu to sanga au fia au pole whana walu tu e whaila tui ia e moni saunanga o le taimini nei wa wha malosia le uputa le upu whetau na ua whautuaina le malu le atu
ina ia siaki tusa pe ua ova le ono sefulu o tausaga pasefulu lima sefulu piti sefulu e siaki pe ai fomaʻi pe a po ua faisou pena faisou tui i le mai le tausaga le o tasiva ono iva aua atua atu le tausaga na le manatua sa pepesi ea le misela ma sa toʻatele tagata na misela ai aua o tulaga ia e puipui e le misela o lou maua le misela o lou maua le siama o le misela na pio tai le o lau immunity lou tino ma le fai o lou tui o le misela aua o le vaila au le au mai le tui o le misela faamasani e lou tino pio tai lau immunity a toe fetaui o lua ma le siama o le misela i sisi taimi o i luma a la ua iloa e lou tino la ua iloa e lou tino ia le siama le taipea la taimi le tatou asaina mai le covid lena whaatonu ai tui ia ma whautuaina tui ma tūlanga na ina ia mawhaina tātou wola ma soifua ia ma ia siama e mawhaina te ia tūlanga whapea ole e lua mea woso mai le mawhauwhau ona ole awala le pepesi ai le whamai e te whautuaina la o fionga le fōmai ia le whaiva pea ole puni fofonga le mask i tūlanga ia wae, o lo te mawau whaunai mātua fo ia ngase tū mau. Ia matūlanga whapena ala a whawhaingo fia ina o na pisia. E moni le saunoanga. O le taimi nei, o lo pepe sifo i lava le COVID, o lo o pe o whaatasi le COVID ma le fulu. Ia te oe lava ia pe a e loa a mai pe o ne sauno i tangata mātusua, a whape e te iloa te mana o pui o e ai mai se la pe a e alu no fuanga tumutumu. A pe te alu fo i lunga le pas. E tā ua ia le whai o lau mask. Pe alu te whao shopping centre. Pe alu te whao shopping centre. Me whai ale kāresia. Lai whia wa i ai. A wa o le ao ngāle na o le whai o le tui. Mo le misela la vala tovia. E pui ai nai ta maiti na iti e lalo i fulu lua masina. Ele o mawhai o na whai la tui. Ele taimi nei o mawhai. A waso. Tau sanga lente ele i mawhai o na whai. Ai e mawhai o na whai tui o ta maiti lalo i fulu lua masina. Mo special circumstances. E na le fōma e mawhai o na whaatangana. Whaatangaina. A le sketcho lava ia mo le misela. O le sefulu lua masina ma le sefulu lima masina. E tā ua la le tui o tātou nei e malos. E pui ele pepe. Pui ele pepe. Whaatasi ma tangata mātutua fo. Ia manisi fo e maua i wha mai. O i lea e whaingata ele o malosi o la tino pe o to tele o tātou. O aso ia e mawhau whapea o le miselo le mai o tamiti. E le aia. Ai, wa solo lava so sesi e pe ala na titilo o la wa titilo to pe ala na titilo fa pe o le mai o tamaiti a o tamaiti ele na fai nai pe on tatou sila fia fo ele fia tala no telefoni tu langa na tupui ina yo tatou fa na o malo i Samoa e tanga i o tamaiti lava i lalo le o le tau sanga a wa le taimi le na le o mau le lato immunity o mena le amatai le tu i fululua masina. Nasi whasa mo o le immunity. Nasi whasa mo. Po le mau le tajale mau mai vai la au. Ele o mau le tajale mo mai vai la au e pui ai. Le pui nga le whai ona pui ai lo tino. Mani. E peila o le tūlanga na ele o mawhai ele tamaititi ona ele expose ile virus o le misela. Because once you expose lo tino ile virus o le misela nga lue lolo tino e su ele tata e ngausi meio antibodies po o tarita nei e te e tu ele siama o se awala whaingata la lo mau ile ma awa e tu rua lo tu e malosi malele malosi fo i pe on tato mo mawina na tau sanga ai pe tai o le tui o le misela o se awala le lei ma se awala whaingofia lea e tatau e maua e lautino le siamo le misela manga lue lautino e fausia ia antibodies ia po talita ia pe whaingofia o na talano i ai e pui mo le misela mana ia o lau saunoanga whaftai manino vaenga ia o le mea taua o whamanino e le ai se a whaina
po le ale matua o le soifua matulanga o le taua ia le puipuinga e le afaina foi pe va pe sa kui e pe le ai alu pe tui e le ai se afaina fo mai ele se faina pe afa pe ele o mautino e sili atu le fai mautino nai lo le tau mate pe po ia isa o puipui o mai le misela pe le ai mana ia o vaenga ia wa e whaalima nino mai. Ia. Elena o New Zealand o roa a fia i le teimi nei. I whainga malanga ma whelava sa inga o soifuanga a maise o le tau a vātu a mai. Ia ma whaipesi a ia. O le asa o sila whaale fō mai. Ia po le paia fo le au whainga luenga le ase po lenga o iai i vaenga ia o tūlai mai. E le uto to pe pesi mai malo sil misela e moni sau noanga pe on tato sil pe ona sil firma tato lo le si case na amata mai ame o le case na amata mai na au mai mai atunu I fafo o wal taimi o le pipisi o le misela le tele o atunu a Australia a America Canada mai si vaenga o Asia Southeast Asia pe o Filipina ma tunu na o inala le tele na PCA le siama o PCA le siama misela ai mo tato I New Zealand ngal venga la le fai tau ma fai ia lava le puipuinga ia lava le puipuinga fa taita inga o le population in New Zealand ia tui puipui le a fai le ivas 5% o tangata e tau na tui awa ale o le puipuinga o tangata whai o New Zealand le whai numera na po le pasene na whai ngofia i ona pisi o le siama o le misela pei o te toi whai pe whaanga mai whate ta inga mai Samoa na mawalalo lava ia whai numera o tui puipui a tamaiti le vaitemi na luafe suluiva le voi lana tatu va ai le tele o le faina na faina ai ono le mawalalo le coverage o le avainga ia o man fai tui o le taimini nei e mo I New Zealand la tau ia o le voi tau fiofi lava e le o matua pesi tele le e mo I lava le voi cases a le tau fiofi lava ai ati tilo ia a tonu lava o tau sau lunga le average coverage a New Zealand taimini nei I lunga le ivas 5% ai titi e mana o ia ivas 5% le coverage o tangata tutui faila tutui ia mauti noa le saunga le mua I o tātou tangata le misela awa le misela pe ona tā uele amatanga o le wha mai pito sili ona pipisi o le wha taita inga ngofia fai ngofia lava tu sai tasi tangata e maua le misela e mawhai le tangata nai to o tasi ona wha pipisi atu le siama ma whaina ai ma pisi ai si tangata pe se fulu luas fulu ono se fulu vada tangata I ona maua le misela wha tusa I le vaenga ia maua le siama le fulu pena to lua to wha tangata a wha pe o aue le lave le fulu e mawhai ona wha pipisi ani tangata se to o lua to wha o le telela na le ese esenga o le malo se pisi yama atu sa isi fa mai pisi malo fafta ia lo fa fonga tsamo o le fautuanga malo sia pen sau no mai le sunga te mai tai fo mai o le fai u mo tatou tui e ia le popole ngai nisi ma tula o fionga le te mai tai fo mai e nisi popole I vai la au o tui a le wa sau no mo e sau ngale mu o le tui lava I le misela ua faisi o leva tau sanga sanga e saunga le mu I o le tui e saunga le mu to e tele I o lana lona o ngā effective o le tui o le vaika tui vaila au o le misela po le vaccine o le misela e ai ia ona aunga e mawhai e mātua matamaiti fo ina na langona pe o ti ngā o le lima vela tūlanga o mawhapena o mea la aiti la ia mawhai lava e te langona I mean e titilo e oni mea lava I mawhai ona la wanga lue le vai la au le ua watu lo tino ma lo tino e ngausi mea o antibodies pe whaanga le uwhai ngofile o taritai te e atuai I siama
ai ele o tele nisi tūlanga po ie ono pole ai le tuiva i le vaila au o le misel. Malo whaftai. E se le matango fio le malama ona whamtala mai. O le awa o maa whauteu sumo te ai au whesi o tui. Ia matulanga whapena. Ia ai o le whautuanga ia mo a inga olo. Ia le pepe mai lātou matatou mātua te ele ngase tu mau. Ia wa taunua o male a inga whai tui. Taunua o mai whai. Ia olo o iei se whautuanga mo i tātou le malanga i Samoa. Ina ia up to date ma fai tui ta ua ia awa tu fo le luo ta siva fa pe o se tangata na lua tu nei Malaysia mo misela e se ta ua tu langa le ia wala vani to pipisi ia sia no pe e ta ua na mautino ava pe o saunin malanga i Samoa ta no pe lo fo mai ava pe fa ta inga o tangata matu ai va ai la to fo mai ta no ia te fialui no te fimalanga ai mato ai ngai Samoa o a mali tūlanga lo misela o na utele o mauti noa pe na uma utui i le i tausanga ia na pe o tausanga ia no tau atu o le tasiva o noiva o fa pe o tonu o le valia e tau lava na fa mauti noa o umana fa elo utui manie le fautuanga fa aftai le la ua e se si vaenga e fisa uno ai le misela, are ese i fesili atula le tenki fiva. No, o le tau o le misela, o le a whapea ai te i ua masalomia se si ua maua le misela. Malie. Ona e whataua ina le video la fo mai, pe o aunga ia na tau atu mōmua, e mai se lava o le fiva, o le tale, o le pata o le tino. A whape i tūlanga ia. E tā ua i o lo video lau fō mai. E tā ua le video mōmua, whaasino mai le awala e tau ana whai, awai le whetau i le alu fō mai. Le alu i le fō mai. Ai ne te o whape o le te maua, le te le ia te o le siama sela ona sela inicio tangata lo itono al fare mai ai ta wol fatal no mo mo mala fo mai o le si tu langa a fa pe o fa le tonu le level tu nga le po e ma fai ona vili le o valu sela mana ia ono tasi ono o le numero na e tatala pa solo ato lusu fai tu la o le isi tu a whape wa iese si e whale tonu pe le telim tu nga wala ngoda tu langa wole o tinga ina le se a inga o le tasi triple one and ai a wal whaata se o le tai au mana ia whautuanga o vaenga ia na u whaafonga Samoa ia feso tail fo mai loa ua maua le misela a we te alu di fale mai wai le ele lau foi o te ala tu ton ono le puipuinga matulanga fa pena ai ngalue loa awane i te fatali ia nei PC o mailo wa inga ma faina pe on sa no fo mai le amatanga e o ai ina i isi tulanga ia pe fano ai foi ia pe umane o fai mama i tu mau o lusi ai le fa longo matulanga fa pena faftai lau fionga le fo mai ono ne vai tau o lo fa pe ona fa poleina a inga i tala ave mai le na mau ona pole na maliu e foi se tasio o fa nau le fa mai le o le tenki fiva o le tele o tato a inga ia sa ili so ani mai le se fa tuanga e fai e mato a inga pe a vili mai o i popole mai o le tenki fiva o le tenki fiva pe ona te lo sila fia o ma o le fa mai fe ave inam wa ai lo ma fo anga le mai e sa fo ona sila fia mai lo tu langa pui ai mane e ta ton live ai atu o telenga le nga Samoa la o fai mai le te pena nga o le si o manga ma ia o ne i tu fu ma o lai ia nam mane o le taimi nei i la ta ita fo ile vai ia tofu ta inamu uma ta mai tima ai ia mo moi tono ta inam ona e vevela Samoa ai la ta ita titilo
fai lava fo e umi. Samoa e tele lava se tulo Samoa e tamaiti na le shorts pe na se tamai ele tele nei mala so tino a mitiaf. Al taimi nei ama fai tau fiofi tamaiti tonu le fale. A wat falongo atu le ole nia o ngai Samoa. A tulanga na i sa ona pui. Va me se fo mai. Sad to hear la wa faina o nei tamaiti la iti fo. Wa faina so i fo le taimi nei. Al tulanga na ia va ai va il fo mai pola al fautuanga. Ia mo tamaiti ta ina mo fa nga ia sprays fo ila ia le tape au ne ia o mai ia na mule. I dino a te fa longo fo isi fa pe o le fa le effective te leo o sprays na i Samoa. O tele maenga whea mana ia whautuanga whawhtai. Ia vaini o ftino sama foi na lima umi whataulu e tala foi o mona i tamaiti. E sa ole lea ia ole e tele me ole tau whai tau fiatu. Ia alea foi ia e whaadi ali atu tino. Matulanga whapena. Wati ere sa ole namu. Ia maisi awala. Ia e sa ole lea o mai tau o ngai oile malo. Olo o tapuni a onga le vai asol nei. E se i whana uma ia vaenga uma fale a onga matulanga uma ia tau mwhai e whai titia matapui e se lea wha mai. Ia sao noa. Le whainga tā le tanki whiwa te mine mo Samoa o nei leo i se whai la au. Avec leo i se vaccine. Mo e leo whaanga po i New Zealand. Se vaccine mo i le pui e ta mai ti matangata mai le tanki. Olo ia le vai la au ai le to tele atu nu o la langi o loto o la to fa nga ina le taimi nei. So o ta tele o motinola ia i al meta wala vale prevention. O manga prevention. O manga ia awana i panana wai na amu ma o lai nam. Sa ma pui le feo ai tamaiti fa nga ta ina mu le po. Ia le po ma le au. Ia wa mo moena te mai foi la le lango ma ia matulanga fa pena ma fai ei faftai wa manatua ono lo fa polina sa mo le I foi fa mai sa mo ia le wa nei fa tuanga ia wa le so soani atu ia inga sa mo lo fangia foi le tu ta penanga le malo faftai tele la o fionga le fo mai tele te ma inga wa fa so ma ne fiafi fa so tai la fo mai ia a mai te fai so tui ia matulanga fa pena pui fa na ula iti ele mfai na fa na tui la to ia pe on sila fia lua fa sului vale sili ele valus fulu fa na Samoa no mai mau so ifua o lo pui mai la tunu ia ono ia ile fa mafa ile nei fa mai fai ngofie ona tineia pe a fai tato tui matulanga pe na ia tu atu never know o fionga fo mai fa so mai ai ma fa ma vai mai a Samoa pe se si vaenga o e fa so mai ma fa lo lava fa fta tele lava ile fa so mai to mai ia to mau ainga ia wala wa tunu o lo fa pe on tapo ia faiva pe on to fi ai ia fa fta tele lava to fi da mo le vano fa fta fo to ofisa fa pele ofisa so fo malo loina mo vano fa pene o le nau lava ina ia awana i tupu mai ni wha lave mai se lava na e saunoa o tūlanga nei o wha amai nei e mawhai ona pui e mawhai ona pui e ala lea i le wha ngai no tui pui ia ma ia lava fo i le sila fia i le taimi e wa ai e le fo mai pe a tūla i mai ni tūlanga e ono wha apopolingia e fo i mātua ma i lātou o lo wa ai e tono a inga ai o le fautuanga lava lātou ia pe ona whai atu la ona o whai atu le amatanga o a unga o le mai ni sela e pe fōlina e mama a o applications po o tūlanga tūngā ia e le e tau le whai sautala ona o le tatou wa ai umala wa imi tatou whaalongolongo i le taimi o le luafe ma le iwa luafe sifuluiva i le taimi na PCA le misela i Samoa so se vangana la ua mawhai ona o tātou i le iwa sifuluiva pasene o le iwa sifuluiva pasene o le coverage o tangata uma ua tui pui ona mautinoa le ua lava tātou saunga le mu e
e pui pui atu ai ia tātou tangata mai le. Nei wha mai o Misel. Whawhitai. O le, tu e fia se pasene o iei teimi nei. O e sila fia. O tele i maua le whai numera e taimi nei. Pa ta ai ia ona e whainga tā, ona pau numera iei loa o le numera tamaiti. Le i lalo le sefulima ia sefulima masina. A o le nai e leia ia le pole ngala o whainga luenga ele o lava le le mamut le se me o le fit sefulu le valu sefulu. So I hope wa tau la lata i lunga i whai numera na i le taimi le nei i le o le mamalu o le atunu e whai o la tau tui pui pui. Ia, tia tonu. Lea ua no fufale i e whaafonga anga sa mua lau fautuanga sau noa male alofa sau noa male tutoa ia awa fo le vaenga pe ona au nai whaaftai tele lava e mutu e mole atu le mato nganga whaaftai i le to mai whaaso mai meise o le fie au na manau masa ili ia wala le ia e tapatu lo watunu ia alea wa faso mai ia ese siava no lumanai tato to felo ai ia awa foi faso mai ma awala e fa wa pea le nganga o le tausia o soifu maloloina ia amatanga sili puipuia i lor tong fitia ma do faftai fo sa mo la fa fon mai le nei fiafi manu teleina ia malolonga o le nei po manuia lava o tō whinga, wha manuia pēle atua, ia a mese foi le ainga, soi fua mai e manuia.